Jambo wakongomani wote, jambo wazalendo. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbiga John, ndio na wasalimu katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Leo tuko siku ya Mungu tarehe 18. Ndio napenda kuwajulisha na kuambia vraiment na wasi sana na waomba sana wa viongozi wote wa wazalendo wakiwa katika mji wa Uvira, muache kupiga masase kenyeji. Tunaingia na viongozi wote, kiongozi Kuruninga, kiongozi Landa Bango, kiongozi Jana Lube, kiongozi Kabaka, kiongozi Shenya, kiongozi Bravo, kiongozi Mordekai, kiongozi Namtaga, kiongozi Kashumba na wengine viongozi wote, na wasi sana kwa muda huu waliosikia Mungu subuhi, na wasi sana gisi mkiwa katika mji wa Uvira kama vile wa kamanda, na wasi sana ni mimi mtoto wenyu kiongozi ni Makanaki Kasimbiga John. Muache mukataze watoto kupiga masase kenyeji katika mji wa Uvira mu maeneo yenyu. Watoto biko pale, baba zenyu, wadogo zenyu biko pale, mulinde security na usalama, na muchunge mwingine mzuri, mukontrole mzuri, mukataze majeshi, kila kiongozi akataze jeshi kupiga risasi kenyeji. Ule jeshi wa kupiga risasi kenyeji unamupinire. Hapana, tusisikie tena mulio yoyote ya risasi katika mji wa Uvira. Tusisikie mulio tena ya risasi, na wasi sana wa kamanda, na wasi sana viongozi, na wasi sana ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbiga John Kadandari please RFI, na waambia katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti, na wasi sana mufunge masefe, pasikuwe tena jeshi wa kupiga risasi hovyo. Mufanye tu kazi, mukontrole mpito maveni, mufanye nini, chunguze jua mamine mabombe, lakini musipige tena risase hovyo. Ule jeshi wa kupiga risase hovyo munamukadiria nyinyi wa viongozi. Kila kiongozi apane mesaje kwa kila jeshi mwene iko naye. Kila kiongozi apane mesaje kwa kila jeshi iko naye. Pasiwe tena wakupiga risase hovyo katika mji ya Uvira hadi plene nzima. Asante, Mungu awabariki. Na ule mwene kupata message asukumie mwenzake. Ule mwene kupata message asukumie mwenzake kuharaka sana, na wasi sana katika jina la Yesu. Hii message wafike ndani, na Mungu atande hema afanye security yake, kwa maana peke yetu hatuwezi. Mungu ndio mwenye kila kitu. Acha mkono wa Mungu ifanye kazi yake. Acha Mungu atende miracle yake, kwa maana Mungu anatumika saa zote. Anatumika kumwanzo, anatumika na kumwisho. Mwisho ndo miracle yake inaonekanaka kama yeye ndo Mungu. Acha Mungu atufungulie kila kitu kwa uwezo na kwa mamlaka yake. Asante viongozi na watu wote, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Mungu atubariki, na hii message ifikie kila kiongozi yoyote, na mwenye anapata asukumie mwenzake message. Asante.